Arikiepiskopi Gatolika wa Kinshasa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kardinali Fridolin Ambongo yatangaje ko imiyoborere mibi yabase iki gihugu ari ituma umutekano uzamba bikagera naho icumbi rya padiri rigabweho ibitero. Naho abasirikare benshi bafashwe bashinjwa ubugambanyi mu bitero byo kwa 25 Mata ho ni mu gihugu cya Mali, bakaba bagiye kugezwa imbere y'urukiko rwa gisirikare rwa Bamako. Ndibenga Oziana in the Quick Times News, nibyo nje ngo tuganireho mbikuvira ni muzingo. Mwayikaze utarakana subscribe bantu kandi subscribe ubundi ibintu bigende neza cyane. Arikiepiskopi Gatolika wa Kinshasa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kardinali Fridolin Ambongo yatangaje ko imiyoborere mibi yabase iki gihugu ari ituma umutekano uzamba bikagira naho icumbi ry'abapadiri rigabwaho igitero. Mu ijoro ryo kwa 30 Mata rishyira wa mbere Mata 2026 abitwaje intwaro bateye icumbi ry'abapadiri muri Paruwasi Gatolika ya Saint Théophile Kinshasa, bangiza igikapu cyaho n'inzu, batwara na bimwe mu byo bahasanze. Nyuma y'iki gitero cyakomerekeyemo abapadiri, Kardinal Ambongo yasoye abapadiri agaragaza ko abagabye igitero bakwana n'abaturiye iyi paruwasi kandi ko abagizi ba nabi bakomeza ibikorwa byabo ko leta ya Kinshasa idashobora kubakumira habe na gato. Kardinali Ambongo yagize ati nubwo bakoze igikorwa kitubabaje tunibaza kubera iki byagenze kuriya ntera ni ingaruka z'uburyo societe yacu iciriritse, ni ingaruka z'imiyoborere mibi y'igihugu cyacu. Uyu mwepiskopi ni umwe mu banenga ubutegetsi bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo adaciye ku ruhande, gusa bushyigikiye barabimwangira. Numwe mu banyekongo uba Kinshasa watinyutse kuvuga ko intambara y'umurasirazuba bw'igihugu yatewe nuko hari ibyo leta itakemuye mbere yuko itangira. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Ubundi tuzi ko Kiliziya Gatolika ahari hose hirya no hino ku isi ifite abayoboke benshi kurusha andi madini n'amatorero yose. None hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu Kardinali ntago avuga rumwe n'ubutegetsi, Kardinali Ambongo, ariko kuba atavuga rumwe n'ubutegetsi ntago ameze nk'ababandi bari ku ruhande baba barwanya ubutegetsi. Oya, icyo abantu ba Kinshasa bapfa nawe nuko ababwiza ukuri, buri kimwe cyose arakivuga uko cyagenze, buri kimwe cyose gishoboka. We akunda kuvuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa aribwo butera uyu mutekano muke ugaragara muri iki gihugu. Ese ko hari gutegurwa gahunda y'uburyo itegeko nshinga ry'iki gihugu ryavugururwa n'ubundi butegetsi buriho bugakomeza kuyobora kugeza mu mwaka wa 2032 uko manda ya kabiri ya Felix Antoine Tshisekedi Chilombo izarangira muri 2028. Birateganywa ko ashobora kwiyamamariza indi manda y'imyaka 4 izarangira muri 2032, gusa itegeko nshinga niribimwemerera habe na gato. Ese ko twabonye no mu nteko nshinga amategeko batabyumva kimwe, harimo abatari kubyumva kimwe n'abandi kukuba havugururwa itegeko nshinga bakavuga ko ridakurikije amategeko. None kuba uyu Kardinali Ambongo yamaze kuba yerekana nawe uruhande ariho ko rushobora kuba ari urw'abashyigikiye ko atongera kwiya cyangwa se ubutegetsi bugira icyo buhindura, kuvuga ko impamvu umurasirazuba bwa Kongo ariyo umutekano muke ari ukubera ibyo leta ya Kinshasa cyangwa se leta iyoboye igihugu yemeye ariko itashyize mu bikorwa. Ese n'ibyatuma n'ubundi n'abandi bakatolike bahita bajya ku ruhande rwe? Gusa nge nkurikije ibyo ngenda mbona ndetse n'ibimenyetso ngenda mbona ikijyanye no kuvugurura itegeko nshinga muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nibiramuka bikoze bizatuma ku ruhande rw'inteko nshinga amategeko y'iki gihugu hashobora kubamo impande ebyiri, agatacikamo ibice inteko nshinga amategeko ndetse agasigara n'uruntu mu baturage b'iki gihugu, kuko bose nibazaba babyumvaho kimwe
ubwo nibyo ngibyo Cardinal Ambongo yatangaje ngo gutegereza tukareba niba leta iza kumusubiza cyangwa se niba leta iza kubyihoreka bagate okay na kundi ubwo byose reka dutegereze turebe reka uburyo bimeze ahubwo tunyarukire mu gihugu cyama uyu wa gatanu ushize tariki ya 2 Gicurasi umushinjacyaha wa Repubulika mu rukiko rwa gisirikare rwa Bamako yatangaje ko abasirikare benshi ndetse n'abahoze ari abasirikare bataye muri yombi mu minsi ishize nyuma y'ibitero byo ku itariki ya 25 Mata 2026. Amazina 5 y'abasirikare harimo n'uwapfuye kwa gatandatu mu mirwano yatangajwe. Nkuko uwo mushinjacyaha wa Repubulika abitangaza ngo byagaragaye ko abasirikare bari mu kazi abasezerewe cyangwa abategereje gusezererwa bagize uruhare mu gutegura guhuza no gushyira mu bikorwa ibyo bitero. Iri tangazo rikomeza rivuga ko muri aba bagabo bafashwe ari umwe mu bantu bakomeye bagize uruhare mu ihirika ry'ubutegetsi ryo mu mwaka wa 2012 ryahiritsweho zari perezida wa Mali Amadou Toumani Touré. Abanyapolitike bo muri Mali nabo ngo babigizemo uruhare ku mugaragaro. Abasirikare bane bamaze kuba batabwa muri yombi. Icyakora nkuko biro n'amakuru bya France RFI ibivuga abandi bantu batandatu bataye muri yombi kuri uyu wa gatandatu tariki ya 2 Gicurasi 2026 kandi abandi bagera kuri 20 barimo gushakishwa uruhindu mu rwego rw'iperereza. Muri Mali mu minsi ishize nibwo perezida w'iki gihugu yatubwiraga ko umuntu wese wagize uruhare muri biriya bikorwa by'ubugizi bwa nabi wese leta igomba kumushaka akabiryozwa. None batangiye gusanga ari bamwe mu bantu muri hafi. Hari ikikango cyatangiye kuzamuka muri Mali yuko hashobora kongera kubaho indi kudeta ya gisirikare kuko nubundi na perezida ariho kuko yateye kudeta. Byose nibiri kugenda bitangazwa ndetse leta y'Ibamako ifite ubwoba bukomeye ko nayo ishobora guterwa kudeta ko noneho bamwe mu banyapolitike ndetse n'abasirikare yaba bakiri mu nshingano n'abazivuyemo batangiye gukekwa harimo n'abamaze kuba batabwa muri yombi. Ubwo no gutegereza tukareba uburyo biza kuba bigenda. Inite Quick Times News yendi Benga Oziana wecyo usabwa hano kujya hasi ari subscribe ugakandaho ubundi tukajya dukomeza kugezaho amakuru atandukanye kandi agezweho. Ndagushimiye amahoro n'imigisha nyagasana tanga bikomeze bane nawe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zikunogere dukomeze no kubana muri gahunda zacu zindi ziri